Okay, Aguman's ball. Alonso. Magliari, pass to the right to Higate. Santiago. Isa pong mga dito. Magliari. Set it up. Pass to Alonso. To Magliari. Magliari for 3. Magliari, 3 points. Ayan na. Lumalabas na ang mga 3 points ng Aguman. Tama. Set up a play. Tama. 10 seconds shot clock. To Ramos. Montero. Airball. There's a foul. Foul number 16. Biray. Holding foul. Inbound play by Taguti. Pass to Ramos. Ramos setting the play. Thanks. Yeah, we have a foul. Alhambra to Ramos. Kama. For 2. Rebound. To Tuna. Easy to Tuna. Yan. Bumarangkada na ang Aguman. Score. Yung score natin. 19-18. 1 point leads by Aguman. Alhambra. Ramos. Hicks. For 2. Sayang. Nice one. Sayang center. Sembo. Sabunin. Montero inside play. Easy to points. Kaburi na karera naman. Alonso. Subiray. Second play. Biray. Biray. Back to Biray. Alonso. 10 seconds up. Another round. Tungal. Isang pa dyan. Alonso. Inside play. Tungal. Rebound. Pataksin. Ayan, kamat. Kamat. Sumadali. Kamat. Pass to Pataksin for 2. Rebound. Ramos. Ayan. Sineset ni Ramos. Pass to Pataksin. Pataksin. Inside play. Montero. Wala. It's simple. The referee is Alex. Last stats sa likod daw. Last stats ang pula. Ay, wala ka na po. Biray. Biray, nagmamadali. To Magliari. Sa call. Number 2, Ramos. Marnet. 7 minutes. 7 minutes. Biray, for 3. Ramos, Pataksin. Alhambra. Alhambra, nagmamadali. Alhambra. Same ball. 16 seconds. Shot clock. 16 seconds. Isang play, Montero. Wala. Laban, Pataksin. Wala pa rin. Higante. To Biray. Biray, nagmamadali. Laban, Montero. To Alhambra. Alhambra. Wala. Rebound kay Montero. There's a foul. There's a foul. Injury timeout. Injury timeout. Aksidente lang. Aksidente. Aksidente lang.